Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadian baki arteli ki yang dorbar tawaan kari, ki bakentup ya ka Lok Sabha bat ka Rajya Sabha, ki la menjuri ya ka Citizenship Amendment Act arajar kat kendai, lami ka jing ya ki hakaleng kari India, kamtam ha ka jilla jongani ka than chatai lamingi, bat hagani ka jilla Meghalaya, haga baki pai ba ki lami sya surak ban ya ki persya, ya ka jing pentrekam ya ka Citizenship Amendment Act arajar kat kendai, bat dawa pentrekam no da ka Inner Line Permit hagani ka jilla Meghalaya. Ban pentrekam ya ke Inner Line Permit hagani ke jilla, ke yang dorbar tawaan ke jilla Meghalaya, haga kat kendai terik unok pra jong snem arjar kat kendai, da ka wai kasor kala menjuru, ban dawa na ke sorkar pedeng ban pentrekam no ya ke Inner Line Permit. Nrei kumbakalong menta, haduk kat no ke sorkar pedeng kala sngap ya ke ni ke jing dawa jong ke sorkar Meghalaya. Hagani katayo ke Batesi kala yo alat bania keren bat unong ilam jong ka wei na kiseng ka bayasan rop lang bat ka Meghalaya Democratic Alliance kata uba Hamlet Sondokling na kaseng People's Democratic Front ubalong ru menteri sorkar. Bro telah ya semua. Bro telah kuat mentip ebajang ibalong. Ngiru nang klian jong parti tam mengapa presiden ba bantidor ngimio tiak mio dem tambah ketip Iban mi nak tak jika dua apa yang kesukar dia bar kesukar jungi. Berkara juk Islam markat adalah yang jauh sukar dia ru. Kelapen tu tiada dan ini. Ni hak si balai. Adalah yang jauh ngikut ke parti. Ila kedua yo chief star. Ban berpahu. Bagi musutna ia akan dia ke juk Islam tanah yang jauh sukar dia. Habis dia berkhat yang ini pada kerana luar di isu jom KLP. Berkat barang Islam, isu katakan permitar unit ini merayu pai bar kunjung. Tinggal kedua isu besar, yang dalam kebalang ru dia benbuk persor. Bakal sukar dia akan bangkana, dia akan sorkar lagi. Pelik benda keren bar kesukar dia nam tak isu jom KLP kebah long kawai nak kimat kebah kipat ibak angut manio. Di bila kerana cukup besar ulai itu hiru ingi balau semkia buat uang daljong lawan banyak kedua ban pelit hau homeless bade ban aino ia dika appointment ban kesuka kunjungi di negeri yang kunjungi kunjuru pergi kolik apa ke kabinet berke MD ru minti ba kesuka dia kan fatno nam tak dika isu merangsa dan bagi dia bade keren insai laka ILP sukar dia kan dia kemai yang selesai tat unda nilai yo. Kum lama tahu itu ni kuat ba susar urkan agresif kendak bat sukar dia benda kuat ia kedai apa ini. Pi enggak ngam kuat ban kemno itu nuti. Nak lihat jong ngai kop nong ba ngilong konsen yang isu jong ILP. Madong kata ke kamu itu boleh kontak ngam tip. Dekai main kok kalau warak sekali kendo. Ini kan. Lah kalau ni kamu ru hak jeng tu ni sutu kan. Depan sekno kontak kamlong ke badai marba ka pertem ta kam leju pertai kano. Ke pertai ke bang di ban bersang menora ka solution ya kadundo ke problem. Kam ke problem kila bun ba ki balaya chmat bagi problem ba nang ni sian ru tingam sudi bagi dia kena ke menurut dari tinggi up tanya saya ka jingi kendo tinggi kemen ba sebelum sari kembali kelar ulo ompa dan kena agresif niat ban chip ini appointment tinggi up pilti ya kata ya kesakar la panlit menuru ni ngem lo concern ya ka jingi junuru oleh ngem concern ya ke isu balit parti euro ndrei ka LP nam tak jamri ke belong ni stik ya ke isu. Jadi kita orang joki ngam la ir ban komen marwa. Tak berpempala ke jong joki ndrei ni berde buan nak ke background bakal kerpang ban dia ke jabure stik halor isu. Nilai keren do bahasa haus yang bade ban kam agresif kendak ban yon men bat kesukaran dia. Ya mi ya kata. Di orang berdili kumta garuk ngam expect
pada sokar dia ka kwa ban snow ya ke bangi ki penpano yang jong sokar no lehar kali ban khot na wood ia to kata jong pada de professionally ngin up kata rai ban dilish dili humia ka di ki kita ki bang so sana pi kan itu pi long besar ku kerin dia kami masuk mahabang kedua tu ngai hiru tertek batang som har me yo last time ye kedua buat Amit Shah kedua adu kerarceng sudara min mi kami ke masuk hiru ba beriyo appointment rai ni pada marba ketika isu ke ba pasti berapa ke kuah di siam lingba intelligence juga segar dia kepois skor bersyak bat keren boleh apa mereka baik kedua ini dari itu dari tansin mereka kedua uji besar buat Malaysia balik kerja kedua juguru ialah Klius yang banggali balik kedua ban brief you bahdin balapas dah resolution apa ka assembly on ILP brief yang tadi berkhot rai ya ke discussion gini keren bat ka kedua job wat ka kedua juga ban kedua you sajisin dari ke discussion bat usiam bat bersyak kemudian marbau ong level highlight ya ke ki kam ke ba larang lihat dah si kesumi ku tu pas ko ka mereka resolution ko house apa pula aware kita ini berkuat next budget kedua pada long discussion apa yang jom borok ka dengan sarkar